Dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pokazat ću vam kako napraviti rotirajući logo u vašem videu. Za to vam je potreban video koji ćete ubaciti taj rotirajući logo i neki video editor. Ja ću u ovom tutorialu pokazati kako se to radi preko After Effectsa. Prvo ću ići Composition, New Composition i nakon toga ubacit ću u After klip u koji želimo ubaciti rotirajući logo. To jest ubacit ću logo pa ću onda ga rotirati u Afteru. Da biste ubacili u After.tk idete jednostavno Ctrl i evo ja ću ubaciti svoje logo i intro. Prvo ubacim intro, iznad intra video i sad prvo mogu skratiti duljinu, to jest dužinu svog loga i mogu mu smanjiti veličinu da bude u kutu videa. I sad što je potrebno je da napravim da nam logo bude 3D, a to ćemo ovdje pod 3D layer da čekiramo ovo i nakon toga jednostavno ove kvačice spuštate i idete na Y rotation. Na početku stavite da je to 0,0, a za neke 2 sekunde, samo da ovdje stavim na 2 sekunde, evo ga, za neke 2 sekunde da to bude 360, znači da se okrene jedanput oko svoje osi. Evo ga, to ćemo ovdje 360, evo ga, znači tu se jedanput okrene. I sad u 1/4 sekundi treba se okrenuti za 360 još. I evo ga, sad vidite što trebate raditi, znači ovo na početku je na 0, znači to je na mjestu i za 2 sekunde se okrene jedanput. Nakon tog okreta okrene se opet za 2 sekunde za 360 i samo ove keyframe-ove radite opet za 360 do kraja vašeg klipa i to vam je to. Ili možete napraviti logo koji se rotira oko svoje osi pa ga ubacivati svakih nekoliko sekundi, mada je ovo za mene puno bolje. Nakon svega spremite vaš klip i napravili ste rotirajući logo u vašem videozapisu.